kuri Top Figa TV twongeye kubaha ikaze abakunzi b'ibiganiro bya Top Figa TV. Ni inkuru y'umubabaro ku banyarwanda, ni inkuru y'umubabaro ku bakunzi ba Top Figa TV, ni inkuru y'umubabaro ku bakurikira channel za YouTube. Ejo nimugoroba kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi nibwo hano kuri Top Figa TV twakira amakuru atari meza, inkuru y'umubabaro, inkuru y'urupfu rw'umukunzi abantu benshi bakunda cyane. Noneho rero tugusaba gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe kuri Top Figa TV, ibiganiro byacu bigiye kugenda biguca inyuma. Rero tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu uko bigenda bisohoka bigenda bikugeraho. Rero nk'uko twayibemereye kuva na kera, Top Figa TV tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, cyane cyane iby'iyobokamana n'ibiganiro bivuga ku makuru aba agezweho ako kanya. Rero nk'uko bamwe n'abandi mwagiye mubyumva, ejo nimugoroba ku itariki ya 27 mu bitaro bya Kibogora niho haza gushyika urupfu rutunguranye kandi urupfu rubabaje cyane rw'umukobwa benshi twakunze cyane, abanyarwanda bakunze cyane, abadiaspora bakunze cyane, bivanye n'ubwenge afite, bivanye n'ukuntu yagenda kenshi anezeza abanyarwanda, anezeza abadiaspora, anezeza abakunzi ba YouTube. Ni inkuru by'ukuri yababaje abantu benshi bagize icyo bayivugaho, benshi bariko baragenda bayivugaho ibintu byinshi bitandukanye. By'ukuri abantu benshi byatunaniye kwakira urupfu rwa Vava, benshi bari bamenye ku mazina ya Dorimbogo. Ejo nibwo yahera mu mwuka igihe yari amaze arwariye mu bitaro bya Kibogora. By'ukuri rero uburwayi bwe bwatangiye gutera abantu ubwoba ubwo yari arwaye. Byagaragaye ko Vava ashobora kuba yararozwe, bivanye n'ukuntu abantu bajya kumusura, bari bamurwaje, bagenda batungurwa n'ibyagenda bimubaho mu gihe yararwaye. Benshi rero cyane se amakuru twahawe n'abari bamurwaje, Dorimbogo Vava, benshi mwamenye ku izina rya Dorimbogo, mu gihe yaratangiye kuremba Vava, mbese nta kintu na kimwe yashobora kurya ngo kije mu nda. Rero aho byari bitangiye gutera abantu amakenga, byari bitangiye gutera abantu urujijo, abantu byari bitangiye kubatera n'ubwoba. Yaranywa amata, ntabwo yagera mu nda, ntabwo yarenga ururimi, amata yagarura. Rero umwumva byari ibintu byari bikomeye cyane, byagomba kuba byatera ubwoba abantu. Rero bikavugwa ko Vava yaba yararozwe, yagiriwe ishari n'abantu benshi batari bake, cyane ko Vava yari umuntu yari akunzwe, umuntu yari amaze kubona amafaranga menshi yakura mu bakunzi be b'abanyarwanda, akayakura mu badiaspora, bivanye n'ukuntu yagenda anezeza abantu kuri social media. Dore ko Vava yari amaze gukora ibintu byinshi, yamaze gukorera ibintu byinshi umuryango we, yari amaze kubakira mama we, yari amaze kumukura mu cyaro, yari amaze kumushyira ku muhanda. Vava yari umukobwa yari afite kazoza keza cyane, cyane ko amafaranga yakura mu banyarwanda, yakura mu diaspora, yakura mu bakunzi be, ntabwo yayapfisha ubusa. N'amafaranga ubwo yamara kuyabona yagenda Vava akagura inka. Mbese Vava yari umuntu yari amaze
kugira byinshi ageraho mu gihe gito yari amaze kubona ayo mafaranga. Rero by'ukuri murumva ni urupfu atari rwiza, ni urupfu rutunguranye rw'umukunzi yakundwa n'abantu benshi. Rero abantu benshi rero icyabatangaje cyane n'amagambo Vava yasize avuze, n'amagambo muri ino minsi Vava ariko agenda mbese n'imbere y'uko afatwa n'uburwayi byagaragara ko Vava atagiye kirekire yari afite kuri ino si bivanye n'amagambo yari agenda avuga. Rero hari amagambo amwe n'amwe yashyizwe ahagaragara mu magambo Vava yavuze imbere y'uko apfa, ariyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe bityo ukanda nawe ukazogera kugira ngo amakuru ajyanye na Vava tugiye kuba bashirira ahagaragara cyane amakuru y'ibanga yapfuye avuze, amakuru y'ibanga yaragiye avuze. Rero tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro amakuru binyura kuri Top Figure TV bigende bikugeraho ku mwanya. Mwakoze gukurikirana ibiganiro bya Top Figure TV, naho mu kanya tubanyuriramwo mu bimwe mu magambo cyangwa se bimwe mu mabanga yagiye gushigwa ahagaragara ku bijyanye n'ibihitanye ubuzima bwa Vava benshi muzi ku izina rya Dore Imbogo. Mwakoze cyane.